Kata yaw lehkmen Govt Girls HSS Jowai watip kam ka Spirit Week One Journey Many Stories ka waras dang nado ka santri uniu banai kam cibenta idap san paus na milalu tiga skur. Haka pratarik dapoy ke cawakut haperdi ichong chet it ki kena skur wo cimbenta he lehkmen waper nado rwai chat item iput wakiwide. Hagani kata yaw lehkmen gi kena skor de cimbenta ki open yosap haki jat yakob waper nado yakob rwai yakob le debate le quiz tho essay tho poetry iya le spelling bee recitation extempore speech wa kiwi hagasngi pengkut na jerong yakob chat yakob rwai de em le katha wa de pengkre wo chet baam we dai baam ya gani gasngi pengkut de wan wo penhap perda da o principal ke kiang nang ba Govt HSS Jowai uriki de meeting do o de ong wa hagisan paus nem ila luti gani skor mut dukat ibon snem don hi tang wa de ye gale open wandur ye im gi khna skor na do I akor salon wa I em ye mensin raikun Dong ule kani kaskur amdu embenta ka hewo I start itip tang wad embenta harok ko open wandur ye kiwa bon kiwa juk pure kani kaskur kiwa de ye usuk liang jak imlang sa lang hakiwan ki benta. Wai hau ni umo merdap san paus nem kentu umto dukat ile kemen ye wada dem tang wato upai le ye kathong wa chakmat nei benta iwarap baha chocho. Depen chong chit chocho ye kani kasngi pengkut dewan cimbenta kiwa tem kamjo kiwa rwai.